desde aquel agosto de 2006. Así paso mis días, recordando tu mirada dulce, compasiva, tu paciencia y tu risa, cuando caía y me manchaba, con tu saliva me limpiabas. De mis brazos tirabas, me levantabas. Arriba, empecemos otra vez. Por eso cuando lo olvido pienso en ti y recupero mi sensatez. Con tus brazos siempre abiertos, tu sonrisa intacta, el brillo de tus ojos, a veces tristes o llenos de gozo. ¿Cuántas veces he soñado con nuestro reencuentro y hacerte las preguntas que he acumulado todo este tiempo? Conocerte como mujer y no solo como madre. Conocer tus inquietudes, tus sueños y tu amor hacia mi padre. Bailar contigo eternamente abrazadas, como hacíamos en la cocina, en la habitación o en la sala. Para curarnos las heridas, parar el mundo y olvidar las cosas malas. Madre, mi madre, llueve en mi corazón desde que te marchaste. Quiero pensar en que algún día escampe, porque entonces juro que no volveré a soltarte. 3, 2, 1, ¡está! Vale. Temos un 9, un 8,5, un 9, un 8,5 e un 8,9. Un aplauso para María. Soy libre de áster, de cuclillas, con tierra en las uñas, de aquellos que patalearon por tu dicha callada. Te entiendo y atiendo sin comprender mi papel en esta parsimonia, en esta inoperancia mía ante tu toda autonomía, que aprisiona, que asemeja caídos los alzados en armas de mala palabra, porque veo un silencio rudo en tu ceño de antepasado y con eso basta para amilanar la miseria de aquellos cucharones voraces de verdad y comida para tu familia. La supervivencia en la vivencia subsistida que dicen otros, porque yo ya no digo, porque solo quiero alimentarme de tierra en tus uñas, de las mías, objeto de nervios tiesos por ver que aún tengo razón en esta vida de suertes. Y cuando levantes la cadera del suelo y calles con tu mejor voz, todos los platos se volverán hondos y llenos de ese sustento que mueve el aire entre tu pelo para soplarme que sigues muy viva por todos tus muertos. Gracias. 3, 2, 1. Temos un 9, un 9,3, un 8, outro 8 e un 8,5. Aplauso para Guille Fuente. Non existen atallos para medrar. Por eso dou as grazas a todos os nenos que me fixeron sufrir na infancia, a todos os que me atemorizaron, aos que me ridiculizaron. Doulle as gracias por ensinarme o que é a raiva, a carraxe, por mostrarme que hai que precisa mofarse para sentirse superior, por aprenderme a sentir indigno as veces que foran necesarias para aprender a lección. O habitual é que o soberbio non sexa capaz de ver a súa soberbia e que o sumiso prefira baixar a mirada. O maltratador sempre xustificará o seu abuso, pero eu doulle as gracias por ensinarme o pequeniño que pode sentirse alguén e por ensinarme cantos de nós vivimos cegos. Non hai atallos para medrar. Por eso as revolucións que nos ladran nos libros de historia non son revolucións. As revolucións que se atopan nos mapas coñecidos só son contos para nenos. Só foron un cambio de pelexo da mesma besta, un berro que saiu do mesmo animal ferido, un reclamo para ratras engalloladas. Nas revolucións auténticas non hai líder supremo, nunca van de arriba a baixo, nin de fora para dentro. Mais ben ao contrario. Non van dirixidas contra algo ou alguén, nin van no programa electoral de algún partido político. Compañeiras e compañeiros de viaxe. Non existen atallos para medrar.
porque a revolución está sendo agora. Despois dunha grande proba, xuntáronse varios un día, cos corpos esvaidiños falangueiros todavía, con folgos para contar cousas de todo o que por ali vía, entre miradas de corvo, daquelas que sempre arrepían, e falaron da pequena, dos que o pan ali facían, que traballaban arreo para ter 2 monedillas. Despois de pagar as obrigas que o seu avó sempre mantiña, pois era dos máis queridos na taberna desa vila. María era miúda, ás veces nin se había, con grandes ollos castaños que brilaban polo día e pola noite soñaba con amores e partidas que rechaban co seu pai ao erguerse na mañanciña. Medrando entre oscuros fornos e rotos sacos de fariña, nunca foi quen de probaren os bolos que ali facían. Os seus gustos eran outros, máis de liviana froita, buscando na pouta fervida e de manteiga nin gota. Así tiña o seu corpiño semellando aquellas follas que mudan marelas no outono, voando co vento soas. Calamidade de nena, a nai bisbaba as costas, mas logo con agarimo, pregándolle a aquel que toca, peiteaba o seu cabelo cun sorriso na boca. Pero aqueles malnacidos gustaban de romper vidas, envexando a xuventude e beleza de Afrodita, nunha doncela estimada no seu lar sempre fermosa, e alimentando o seu mal, alcumárona a golosa. María Golosa vivía no fallado da casiña que con suor e penurias aos poucos o pan sostiña. Entre libros e debuxos, cancións de romance soan, nadas de boca bendita que loitaba contra a sorna de miseráveis por dentro e noxentos dende fora. A coitada de María deixou de facer paseos, por non sentir aquel cheiro que salía dos cortellos fechándose nas alturas, con fiestas ao galiñeiro, coa esperanza de acabaren con aqueles preguiceiros de crueis habilidades e malvados feiticeiros. E xa se sabe o que pasa naqueles povos pequenos, onde hai traballo a esgalla, menos para algún enfermo, non dos cadrís nin do lombo, sino do peor dos infernos, onde alimentan xenreira e atacan os anxos velos. Tremendo nunha das noites en que aspertan os berros, ela decide o destino dun espírito desfeito, por maldades que atormentan, rematando os seus desexos de fermosa liberdade entre músicas e versos. Colgando daquela viga, onde descansan os pesos, rematou a súa viaxe de fuxidos soños e anhelos. María, que amando a beleza, recibiu o odio alleo, dos que alcumaron golosa e ampurraron o celo.